ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯚꯦꯂꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯂꯥꯛꯅꯤꯡꯗ꯭ꯔꯦ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯔꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯣꯔꯇꯤꯀꯜꯆꯔ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯂꯩꯄꯥꯎ ꯍꯥꯎꯀꯤꯞꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯂꯝ ꯂꯩꯇꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯣꯇꯣꯅꯣꯃꯤ ꯇꯥꯟꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯣꯜ ꯖꯦꯂꯦꯔꯣꯡ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯃꯥꯏꯕꯣꯟ ꯐꯥꯎꯃꯩꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ इंटरनेट की अथिंग लौथोक्ट्रबदी ngasi थबक लेपगी खोंजंग चंगसलगनी हाइना अमजू अमदी एडिटर्स गिल्ड्स मणिपुरना अकनब वाफम थमख्रे। अमदी चुराचांदपुर की मालकोट विलेज ता PMGSY की थबक सुब JCB अमदी पोकलेन थौबा ड्राइवर अहुम लेखिद्रे हाइबा खंगबा ngमखिद्रे। खुरमजरे ELITETV मणिपुरी पाव मियां तबिरु पुनमपुर ऋषिकेश नावरेम ना तराम नोकचरे मियाद मपुंग बा ई पाव पिदंगे मांगवेना COVID-19 गा मरि लेना लेंगाना पिरिबा SOP सिंगाक ना चपिनबा खंगनजरे मियान मतम बुमदा मास्क पिबा खुदसा सेंगना हमदोक पिबा मदि मी अमगा अमगा मरक्ता फिट तरुक लापना लेबिनबा खंगनजरे मसिदा सुनतना COVID-19 गे वैक्सीन सिंग मतम चाना कापथोक्तुना लाइचदा सिबु नाथेंगनाबदा अदोम अदोम सु थौदांग लोपियो हाइना ELITETV की माइकैदिगे मियामदा अपील तौजरे हौजिक मपुंग पाव मियामदा संदोना पिजरे। हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर लैपाउ हाउकिपना हाइख्रे मदुदी महाक अमुक हन्ना इम्फाल वैलीदा हल्लरोय तोंगानबा एडमिनिस्ट्रेशन अमगे मखादा लेबा पामले वफम असि ngरang इंडिया टुडेगा उनबा अमदा फोंदोखिबरी महाकना मखाताना फोंदोखिबदा वैली एरियादा मैतै सिंगना मखोइबु तमथिन ओपी नेबिरे पॉलिटिशियन सिंग ऑफिसर सिंग इम्फाल दा अमुक हन्ना लेबा पामद्रे हाइबा वफम थमखे महाकना मखाताना फोंदोखिबदा हौजिक फावबदा मंगोंदा अनिरक अटैक तौख्रे लोइनना महाकि मयुम सिंग मै थादोकपिख्रे युम मै थाबा मतमदा कनामतना कनबिनबा होनकिदे सुपनगी VSF पर्सनल खरना महाकपु कनबिके हाइके महाकना मखाताना फोंदोखिबदा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 371C की मंदुंग इना वैली दा लैरिबा मियोय सिंग अमदि जनरल दा लैरिबा सिंगना चिंगदा खुंदाबगे अयाबा पिदे करिगुंबा चिंगदा करिगुंबा अमा पांगथोके हाइबा तारगदी हिल एरिया कमिटी नत्रगा गवर्नर की अयाबा चंगे मैतै सिंगना ट्राइबल सिंगबो वैली दगी लौथोकपा पामी मरमदी लमगी वाहुना ट्राइबल सिंग वैली दा खुदोंग थिनिंगाई ओइरे चरा हेंदुना सिरबजु सिजख्रगे तंपाक्तदि अमुक हन हलक्लरोय नाकालमरोमदा KPA की MLA अनि इंडिपेंडेंट अमा लोइनना BJP की MLA तरेत पुन्ना MLA तराना तोंगान स्टेट अमा ओइना हांगबा हिंगबा पामे पुन्ना ट्राइबल MLA कुन्नी अवाट पतरा अमसु तोंगान स्टेट असिगदमक खुयेक पिरगनी मरमदि मियामना मखोइदसु तोंगान स्टेट अमगे अपांबा लैबननि हाइना महाकना मखाताना फोंदोके। कम्युनिटी अमा लैरबदी कम्युनिटी अदुगी लमसु लेबम ताई लम लैतबा कम्युनिटी ना सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन सेपरेट ऑटोनॉमी तानबा यारोय अरानबा दाबी चटनबा वागनी हाइना ऑल जलेरोंग ऑर्गेनाइजेशन मणिपुर वैली के प्रेसिडेंट माइबोन फाउमैना फोंदोक्रे वफम असि ngरang पाउमी सिंगा उनबा अमदा माइबोन फोंदोरखिबनी महाकना मखा तारदुना सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन तानबा हाइबसि करंबा कम्युनिटी ना तांगदबनो हाइबा दुसु मुन्ना खंगबा मथौ ताई कम्युनिटी अमा लैरबदी कम्युनिटी अदुगी लमसु लैबा ताई लम लैतबा कम्युनिटी ना सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन अमदि सेपरेट ऑटोनॉमी तानबा यारोय स्टेट अमा नत्रगा ऑटोनॉमी की स्टेट तानबा तारगदी लम लैबा कम्युनिटी अदु खक्तना तांगदबनी लोइनना हजिक थोकलिबा इरांग असिदा सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन डिमांड तौरिबा असिदा जलेरोंग कम्युनिटी ना सपोर्ट तौते अरानबा दाबीदी मणिपुर दा चटनबा वागनी मरम असिना अचुंबा दाबी तौपियो असिगुबा डिमांड असि आइखोगी हिस्ट्री दा लैबा कम्युनिटी ना तानबा ओइरबदी ओइथोकनी हाइना मखा ताखी। मणिपुर इंटरनेट की अथिंग थम्लिबसी हंदोक्तब तारगदी ऑल मणिपुर वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन अमदी एडिटर्स गिल्ड्स मणिपुर ngasiदगी थबक सुब लेबलगनी हाइना IPR मिनिस्टर की खुथांगदा मणिपुर की चीफ मिनिस्टर दा चेरोल अमा ngरang पिसनख्रे चेरोल अदुदा मरुवैना पलिबदी इंटरनेट थिंगजनखिबा असिना प्रिंट अमदी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पाउमी सिंगना मथौ पांगथोकपदा असौबा अपनबा अमा ओइरे अमरोमदा नेशनल हाईवे दा ब्लॉकेट चथबना मरम ओइरगा प्रिंट मीडिया की ओइना दरकार लेबा पोटलम सिंग लेसलक्ट्रे मसिना मरम ओइरगा खबर नंबर लेपा याबगी मोंग लाक्ले फिबम असिना मणिपुर लेंगाकना मियेंग संगनिंगे अमरोमदा हाना DIPR अमसुंग प्रेस क्लब ता इंटरनेट पिरंबा थिंगजनखिबसी हंदोकपियो लोइनना मीडिया हाउसिंग दा लिस्ट दा लौरिबा इंटरनेट सिंग दा अथिंगबा तौबिगनो
अथुब मतमदा पॉजिटिव ओइबा थबक लौखत्रगदि ngasi थबक सुब लेपगी खोंजंग चंगसलगनी हाइना हाइखी चुराचांपुर डिस्ट्रिक्ट के मनुंग चना लेबा मालकोट तोंगान तोंगान तंपाक के मफम सिंगदगे थबक सुब चखिबा मैतै मसा सेनमी अहुम हातोकलगा थनमबो यानिंगदबा फोंदोक्तुना हाइनोंपोक कैथेल संगदा लमदम अदोंगी यामलबा मियामना वाकत मिफम फंगक्रे हाइनोंपो वुमेन वेलफेयर एसोसिएशन सेंदुना फंगखिबा वाकत मिफम अदुदा हौखिबा था खरगे ममांगदा चुराचांपुरदगे किलोमीटर 140 चंगसिलगा लेबा मालकोट हारिबा मफम अदुदा कॉन्ट्रैक्टर सिरोम इबोयामगी मखादा पीएमजीएचवाई गे थबक सुब चखिबा मियोइसिंगनी लेखिद्रबा मियोइसिंग अदुदी हाइनोंपोक्तगे सोइबम ओथेलो चही 95 अपोपा एस गंभीर कुंबीदगी खेत्रीमयम सुनील कुमार चही 19 अमदी सबुंग खोक्तगे पिशीमयम इबोचौ चही 93 मखोय अहुमक जेसीबी मदी प्रोक्टेन गे ड्राइवर गाक्तनी सोइबम ओथेलियोगी लोइनाबिना फोंदोरखिबदा चटलिबा था असिगे मंगागी नुमिदांग वाइरम पुंग मंगा अदु फावबा पाव फाउनरबा मतुंग मखाताना पाव फाउनबा फंकिदै मखातारपदा मे 3 लमफेल पुलिस स्टेशन दा मिसिंग रिपोर्ट अमा रजिस्टर तोकी अदुमपु हौकिबा मे 12 दा कॉन्ट्रैक्टर इबोयाइमा ना फोन तोरकपदा मखोय अहुमक लेखिद्रे हाइबा खंगबंगमखिबने माकी माइकैदगे लेखिद्रबा सिंगी इमुंग मनुंगिदमक पांगबा याबा mateꯡ पांगनी हाइबगी थाजबसु पिरक लेहाइख्री चेरक असिदा वाकत मिफम अदुदा सरुक याखिबा हाइनोंबो वुमेन वेलफेयर एसोसिएशन गे प्रेसिडेंट तखेलमम सुनीताना फोंदोरपदा मखोय अहुमगी थवा याउद्रबा हक्चांग हौजिक चुराचांपुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गी मिडिल संगदा लेरी खंगहौदना हरकलिबा कांगलुप के इरांगदा मरा लेजदबा मिचम कया पुंसी पिखमनखिबसी लाइबक थीबनी हिरमसिदा मणिपुर लेंगाना अथुबा मतमदा थबक पाइखतपियु हाइबा वाफम सिंग फोंदोके Nyopok lekai sigi yamna naha oiriba egi hinang passing lekai sigi chahi 45 khakta ngairiba magi yum pale magi nupi sina chahi di 40 sudriba nupi ni ado magi angang apikpa chahi 10 sudriba isamba di masa nupa masu lejari taseng le imung sida di inang nupasi matomdana maram oiraga magi father mother magi wife adagi masa apikpa sima mana family se loina ma pujaram bani adubu ngasi di khanghauda boleba ki dasa sina kanglup masengi oiba irang sina maram oiraga inang nupase chikada ama khaki level oina sathi bazida khangaudana kanglup ki irang sina inang nupase leigidre inang nupase kidama magi loinari ba nupi sina saram tharam khangdana hingam gadori bra siram gadori bra haina Nimi kaya ni charam thang khangdana leirakpadana ngasidi asiba oina mokta leire haibagi pau kampham oirakpana maram oiraga dharna silai madu kari dagi thoglakliba no haibadi lebak sida leiba koi manipur iram dam jidai sida leiba kanglupi irang se sina maram oiraga inong pasigi lanjadraba inong simnu pasigi thawai yaudaba masa oina hoksik maksu victim oiriba inong nupi se khangbam khangdana leiri asiba masa phangba natri Churchampur district hospital mokta leibani hojik mak adubu akhoi meyam da phongdok saribadi hojik India government ka leinariba sugi kaino sima lokthokpiba aduga NRC exima sananba aduga kanglup masen gi oiba irang se government si yam thona yanaba purak tu namphajana nemthabiba aduga mara leijadraba misam praja kayagi asokpa sohanba manghanba tahanba pusi pikamnaba leiriba se sima lokthokpiba haina ngasi akoigi leiriba maira paibi haino sagonman haino poki area da leiriba khuding mangna khoi yumthongi oina chithadana dharna se tawjabani हौजिक मणिपुर की फिल्म नगांग अवांग थाकी मिफम पांथोख्रे इम्फाल की फर्स्ट एमआर कम्प्लेक्स पांथोखिब मिफम हौजिक सिक्यूरिटी की कुपना खनखी खनबद स्टेट सेंट्रल फोर्स की सीनियर ऑफिसर सरुक याखी हौजिक फाउद मियोय 53 हेंबगी पुंसी पिखमनख्रे यूम लिसिंग अनी की मयादा मईना चाखिबगत नतना लनाय अमदी लेंगाक की माल चांग कयासु अमांग अता थोख्रे मणिपुर शांति हंजलकनबा टॉप थौरांग पाइखले इंडियन आर्मी के कांगबुतदा किलोमीटर 400 की बॉर्डर एरिया ngak senbage thabaksu sinakre hari इम्फाल इसकी मनुंग चना लेबा मोइरांग पुलेर पनम हायर सेकेंडरी स्कूल दा मियोय लिसिंग अहुमगा चात्रका सुपना निपान चंगजफम लौदुना लेरी हारि मफम असदा लेंगा की ओइबा मतेंग पांगबा ngamdana लेरी हाइना मोइरांग पुलेर मया लेकाइदगे नबचंद्र थौनाउजुमना फोंदोखरे मफम असिदा लेरिबा सिंगी ओइना खुदोंग चादबा कया लेरिबा असिगी मतंगदा स्कूल असिदा पांगथोकिबा पाउमी सिंग उनबा मदा फोंदोकिबनी मांगना मखाताना फोंदोकिबदा हौजिक लमदम असिदा ओइरिबा इरांग असिना मरम ओइदुना युमदा लेइबा
ꯆꯥꯗꯕꯗꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝꯂꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯆꯪꯖꯐꯝ ꯂꯧꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕꯅꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯅꯥ ꯑꯌꯦꯛ ꯌꯥꯎꯔꯛꯄ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯇꯤꯝ ꯊꯥꯕꯤꯔꯛꯏ ꯑꯗꯨꯃꯛꯄꯨ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯈꯛꯇ ꯂꯥꯛꯂꯒ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯂꯥꯡꯊꯛ ꯌꯧꯔꯛꯇꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯑꯉꯥꯡ ꯌꯥꯎꯅ ꯅꯥꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡꯄꯨꯔꯦꯜ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯩꯇꯩ ꯈꯨꯜ 5 ꯇꯥꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯈꯨꯜ ꯑꯁꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯈꯨꯜ 19ꯅ ꯀꯣꯏꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯇꯥꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯅꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯇꯝꯗꯁꯨ ꯇꯪꯗꯨ ꯂꯩꯇꯥꯅ ꯂꯩꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯁꯨꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯑꯥꯔꯃꯤꯒ ꯄꯨꯟꯅ ꯂꯩꯕ ꯃꯔꯝꯅ ꯑꯥꯔꯃꯤꯁꯤꯡ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅꯁꯨ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯆꯤꯡꯅꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯤ ꯃꯔꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡꯄꯨꯔꯦꯜ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯕ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯊꯥꯕꯤꯔꯛꯇꯨꯅ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯉꯥꯛ ꯁꯦꯟꯕꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯆꯥꯅ ꯊꯛꯅꯕ ꯑꯋꯥꯠ ꯑꯄꯥ ꯀꯌా ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯌꯨ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯋꯥꯅꯔꯤꯕ ꯀꯌꯥ ꯑꯁꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯌꯦꯡꯗꯨꯅ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯅꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯨ ꯑꯥꯄꯤꯜ ꯇꯧꯔꯛꯈꯤ sida sing ahunga nipa nipi pulaga lising ahunga satreka nipa ni khoi leje sin nipi na lising ani ga humpu ni aduga sahi taruki makhada leiba sina angang sani ga taru ni aduga sahi togina trai pa mo logo sina angang lising amaga tari ani nungju nungsa mayam khang mayam sin ma angang macha api api mayam lo khura pa narak pa digi daya tor pa sum mayam sina khoi hidang thon leiba pang taba adi medical team su thabi ri sakaran thabi lakti habi dinati 타비리베싱 에서 독터 같은 타비력과 히닥티 여기력과 란치리베 코인 오직 타복 수부지 방들의 이용기 보고 이전게 노이르 군도가 타는 맘네 거지 아니 거기 보게도 스페셜라이트래 어디는 뭐뭐 갖다 거기 메디컬 디파트먼트 강무시나 독터디 타비력과 히닥티 아와프는 픽탈력과 아나이 레실력 아나이 노ям 마랑가 실력과 어디 막도 뭐 거기 타복 수품 레이트랍니다 이사기 레지름 무슨 레싱 그러면 거기 거기 자닝아이 타는 가기 프로블렘 좀 매암 될거 지금 매암이 아와바 매암이나 거기 또콩 강도 봐 거기 자세는 하려거디 에코인 레이면 펌시 ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯁꯥꯟꯇꯤꯗꯤ ꯄꯥꯝꯃꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯑꯃ ꯄꯥꯝꯃꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯪꯅ ꯆꯤꯡꯅ ꯆꯍꯤ ꯆꯥ ꯀꯌꯥꯗꯒꯤ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯖꯔꯛꯂꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯑꯅꯤ ꯑꯁꯤ ꯃꯐꯝꯁꯤꯗ ꯆꯍꯤ ꯆꯥ ꯀꯌꯥꯗꯒꯤ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯔꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯃꯐꯝ ꯈꯪꯗꯅ ꯍꯧꯔꯛꯄ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯃꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯥꯟꯖꯦꯟꯅꯗꯨꯅ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯁꯨ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯁꯨ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯈꯨꯟ 10ꯒ 8ꯔꯣꯝꯅ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯖꯒꯥꯁꯤ ꯀꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯒ ꯂꯩꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩꯅ ꯂꯩꯕ ꯖꯒꯥ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯌꯥꯝꯗ꯭ꯔ ꯃꯩꯇꯩ ꯈꯨꯟ 5ꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤ ꯁꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕꯗꯤ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯈꯨꯟꯗꯤ ꯌꯨꯝ ꯃꯩ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛꯅ ꯆꯥꯛꯄꯗꯤ ꯌꯥꯎꯍꯧꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯒꯥꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨ ꯀꯨꯀꯤ ꯈꯨꯜꯒꯤꯁꯨ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯉꯥꯡ ꯂꯥꯟꯖꯦꯟꯅꯗꯨꯅ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣই ꯃꯩꯇꯩꯒꯤꯁꯨ ꯌꯨꯝ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯪꯕ ꯉꯝꯗꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯖꯔꯤꯕꯁꯤꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ CSOꯁꯤꯡ ꯑꯗꯩ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯕ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟ ꯏꯁꯇꯦꯠ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯄꯨꯔꯛꯅꯕ ꯂꯝꯕꯤ ꯉꯁꯤꯐꯥꯎꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯥꯛꯇ ꯀꯅꯥꯝꯇ ꯂꯥꯛꯄꯤꯔꯒ ꯑꯋꯥ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯀꯔꯝ ꯇꯧꯔꯤ ꯀꯃꯥꯏ ꯄꯥꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯆꯤꯡꯕ ꯍꯪꯕꯤꯗꯕ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗꯒꯤ ꯁꯨꯝꯅꯈꯛꯀꯤ ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔ 38 ꯈꯛꯇ ꯂꯥꯞꯄ ꯃꯐꯝꯅꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯨꯟ ꯑꯁꯤ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯈꯨꯜ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕ ꯈꯨꯗꯣꯡꯊꯤꯕ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛ ꯇꯥꯔꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩ ꯇꯥꯔꯤꯕ ꯖꯒꯥꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔ 35 ꯀꯨꯟ ꯍꯟꯗꯣꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯥꯟ ꯆꯦꯜꯂꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯁꯥꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯥꯔꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯪꯖꯐꯝ ꯀꯌꯥꯁꯨ ꯂꯩꯇꯦ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯅꯣꯡꯃꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯂꯥꯛꯇꯨꯅ ꯁꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯧꯅꯥ ꯄꯥꯡꯒꯜ ꯍꯥꯞꯄꯤꯔꯛꯇ꯭ꯔꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯖꯔꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ सरकारी मरुब मियोइसिंग मणिपुरी प्रजा खुदिमना अखोगी असिगुम्बा खनरिबा चैनरिबा लाउनरि मयाम असे मयाम मणिपुरी प्रजा अपुमना कम्युनिटी खुदिमना नागा कुकी ओइसनु नागा ओइसनु कुकी ओइसनु मुस्लिम ओइसनु मणिपुरदु खुंदामिरिबा कम्युनिटी खुदिमना अखोई मसिगी लाल असे थुन लोइसिनबा अखोई पामजै इरमदम असिदा थोकलिबा तंगदु लैतादबा इरांग असिना मरम ओइदुना मियामगी थबक थौरमदा निंगतंबा फाउरक्तबा असि लेंगाकना अकनबा मियेंग चंगबिदुना इंग तपलमदम अमा ओहनबियो हाइदुना महौसागी पुंसिदा हंजननबा होटनबियो हाइना लनिंगथौ अमुदोन डेवलपमेंट सोसाइटी ऑफ यूथ्स के कन्वेनर बिजोय अंगोमना फोंदुरकली वफम असि ngasi उरिपोक सिनाम लेकाइदा उरिपोक सिनाम लेकाइ मैरा लुप अमदि लनिंगथौ अमुदोन डेवलपमेंट सोसाइटी ऑफ यूथ अनिना खोसमनदुना कोकोमीगी मियेंग मखादा फंकिबा वकत मिफमदा फोंदोकिबनी मांगना मखा तारदुना इरमदम असिदा पुन्ना खुंदामिनरिबा फुरुप मरक असिदा कनागुम्बा खरना मचेत मचेत तानबा होटनरप खुदिंगमक मियाम पुनमकना लिंगजेल मानना थोलक्तुना खोंजंग संगसमिनसी लोइनना कोकोमीना चंगसिलप खोंजंग खुदिमकसु लेकाइ असिगे मियामना सरुक यागनी हाइखि मतमदा निंगतंबा फावरक्तबा मयाम असि अखोइगी लेबिरिबा लेबाकी मपी मपा ओइबसिंगसिना हाइरिबा थोकलिबा थौदोक वाथोकसिंग असि तंगदु लेताबा हानगी अखोइगी इरमदमसिदा पुन्ना नुक्सी सानना लेमिनरपा चिंगमी तमी पुनमकना अमत्तोइना लेमिनरगा अलेलेता तानादुना हाइरिबा इरमदम असि इंग तप्पा उचे खोजेन तिंबा तिनबा जाति पुनमकना
ꯂꯩꯕ ꯏꯔꯝꯗꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯍꯟꯅꯕꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯤ ꯁꯤꯇꯤꯖꯦꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯁꯠꯁꯦ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯆꯕꯅꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯔꯝꯗꯝꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯪ ꯇꯞꯅ ꯂꯩꯖꯔꯤꯕ ꯖꯥꯇꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅ ꯐꯨꯔꯨꯞ 32 ꯄꯨꯜꯂꯒ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯔꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯔꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯆꯦꯠ ꯇꯥꯅꯕ ꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅ ꯂꯤꯡꯖꯦꯜ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯂꯩꯀꯥꯏꯁꯤꯅ ꯏꯔꯝꯗꯝꯁꯤꯅ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯀꯣꯀꯣꯃꯤꯅ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯂꯩꯀꯥꯏꯁꯤꯅꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯧꯒꯠꯆꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯦꯠꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯀꯥꯏꯁꯤꯅ ꯄꯨꯟꯅ ꯑꯄꯨꯟꯕꯒꯤ ꯐꯤꯔꯦꯞ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯦꯞꯄꯒ ꯂꯩꯖꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯑꯄꯨꯟꯕꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯀꯥꯏꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯁꯁꯄꯦꯟꯁꯟ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯆꯠꯅꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯨꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯨꯀꯤ ꯃꯤꯂꯤꯇꯦꯟꯁꯤꯡ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯍꯟꯗꯣꯛꯎ ꯍꯥꯏꯕ ꯈꯣꯜꯂꯥꯎꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯈꯨꯔꯥꯏ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔ ꯍꯥꯏ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯋꯥꯀꯠ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯃ ꯐꯝꯈ꯭ꯔꯦ ꯀꯣꯀꯣꯃꯤꯒꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯃꯈꯥꯗ ꯈꯨꯔꯥꯏ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯂꯨꯞꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯁꯛꯇꯝ ꯀꯥꯏꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯁꯨꯒꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯃꯤꯂꯤꯇꯦꯟꯁꯤꯡ ꯗꯦꯖꯤꯅꯦꯇꯦꯗ ꯀꯦꯝꯞꯗ ꯂꯩꯍꯜꯂꯨ ꯅꯣ ꯁꯦꯄꯔꯦꯠ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯏꯟ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯗꯥꯎꯟ ꯋꯤꯠ ꯅꯥꯔꯀꯣ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯖꯝ ꯌꯥꯎꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯋꯥꯔꯣꯜ ꯏꯕ ꯄ꯭ꯂꯦ ꯀꯥꯔꯗ ꯀꯌꯥꯁꯨ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯈꯤ ꯀꯁꯇꯃꯔꯁꯤꯡꯅ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯂꯧꯅꯔꯝꯕ ꯑꯗꯨ ꯊꯥ ꯑꯃ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯄꯨꯟꯅ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯂꯧꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯂꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯀꯦꯃꯤꯁ amadi Druggist Association MCDA ꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯊꯣꯛꯁꯣꯝ ꯗꯤꯖꯃꯅꯤꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯉꯁꯤ BT ꯔꯣꯗꯇ ꯂꯩꯕ MCDA ꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯇ ꯄꯥꯎꯃꯤꯁꯤꯡꯒ ꯎꯅꯕ ꯑꯃꯗ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏ ꯃꯁꯥꯅ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯤꯗꯥꯛꯇꯨ ꯈꯛ ꯂꯧꯕꯤꯌꯨ ꯐꯪꯂꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯥꯒꯨꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯂꯧꯁꯤꯟꯕꯤꯒꯅꯨ ꯏꯔꯥꯡꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯍꯤꯗꯥꯛꯀꯤ ꯃꯃꯜ ꯂꯨꯄꯥ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯕ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯣꯏ ꯌꯣꯟꯕ ꯃꯇꯝꯗꯁꯨ ꯍꯦꯟꯒꯠꯈꯤꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯃꯥꯎ ꯁꯦꯅꯥꯄꯇꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯒꯨꯋꯥꯍꯥꯇꯤꯗ ꯄꯟꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯒꯥꯔꯤꯁꯤꯡ ꯑꯄꯟꯕ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄꯤꯔꯛꯎ ꯗꯥꯏꯕꯦꯇꯤꯛꯁ ꯀꯤꯗꯅꯤ ꯅꯥꯔꯕꯁꯤꯡꯗ ꯅꯣꯡꯃꯗ ꯆꯪꯗ꯭ꯔꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯕ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯂꯥꯡꯊꯛꯅꯆꯤꯡꯕ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ 19ꯗꯁꯨ ꯍꯦꯜꯊ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯐꯤꯚꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯈꯪꯍꯟꯈꯤꯕ ꯂꯩꯔꯦ ꯃꯔꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕꯁꯤꯡꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯠ ꯊꯤꯡꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤꯅꯁꯨ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯤ ꯀꯣꯔꯤꯌꯔꯗ ꯊꯥꯔꯛꯄ ꯍꯤꯗꯥꯛꯁꯨ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯆꯤꯡꯕ ꯑꯃꯠꯇ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯅꯦꯠꯋꯥꯔꯛ ꯊꯤꯡꯂꯕꯁꯨ ꯕ꯭ꯔꯣꯗꯕꯦꯟꯗꯤ ꯊꯤꯡꯕꯤꯗꯅꯕ ꯑꯥꯄꯤꯜ ꯇꯧꯔꯛꯈꯤ मेडिसिन थबक तवे ना कोई अमोंदा यम साउथुचे हाइबदि एवरी अखोई मणिपुर की इशू दा इकोनॉमिक ब्लॉकेट तवेरो अदगी इवन हजि लेव कर्फ्यू दा एवरी मणिपुर इशू खुदिमक्ता नोंगामबो मयाम की फर्स्ट आइटम जे पेट्रोल डीजल जान होबा नेक्स्ट आलू तेरो होबा अदु ममजु लो हेंगले अदुगा अखोई हिदा खतने अखोई मसी अखोई हिदा की करबा तो जो अमन अखोई साउथुचे बिसे मसी नॉट ए सिंगल रुपीस पैसा में हेंगते अदु अखोई की हेंगत पदिला ना लाइव पोसे MRP मैक्सिमम रिटेल प्राइस सिदेबक तारे पी कोई डायरेक्ट ह्यूमैनिटेरियन सर्विस ने कोई केमिस्ट फैसिलिटी तो जेरिसे लाइव हिदाक से लाइटबक ता कोई लुपा में हेंगत योबि याते मरमदि अखोई कंपनी दे जी प्राइस टू स्टॉकिस्ट प्राइस टू रिटेलर MRP हाइबम लाई अदुना लाइव इशू खुदिमक ता कोई हिदाक की थब कतने हिदाक तो जेबो फार्मेसी में कतने लुपा में हेंगतना अवाबदि अखोई खांगी मरमदि हुजिसे कंपनी की इशू याम लेरे कंपनी देगी पेमेंट उमेंट तौटर दे हानि पोट थारो है पोट खजु ले अदो पेमेंट से हुजि बैंक खरा हांगे खरा में याद्रे अदो सी इशू ले अदो बैंक जु याम लिमिटेड ओन जु केस लोबा अदो याम लिमिटेड ओन जु मोगी कुंफम से कुंगम मनि बतन पीबो से अवाब जु वेरे अमना कोई इंटरनेट थिंग बजे जो कोई जसो फैक्टर मो ओरे इंटरनेट थिंग बजे ना कई है kana कोई ऑर्डर से आम दे हाने ते कोई मेल तो बने को मेल और व्हाट्सएप आई 90% मेल तो बने मसी की प्रॉब्लम जो ले टेक्स्ट मैसेज सुन तवी पाउगी मरक्थना अतेम ब्रेक अमता पुनः लोमिनसी Babina Diagnostics Manipurda ihan hanba oina ingsok 1934 da linkhatkhi masina awang nongpok Bharat da yamna pak chawna miyoi bagi ana layeng da darkar lakpa makhal kaya gi changyeng sing pangthoi mayamdugi marakta amatang pallabada radiological investigation su mai pakna pangthokli wana honajaba miyoi bagi sebani khana angamba thakta laibak thiraba ana ayek nanglaba kayagi mateng pangjaba si sakhang biduna awang nongpokta ihan hanba oina NABL gi accreditation pibirakhi miyam gi pothafam ngainafam testofam report lawfam gi awaba du kokhanduna changfam hangfam pothafam gari parking cafeteria yauna marang kaina leizaraba unit ama oina miyam gi seba tawjari Unit asida thamjariba matamgi darkar oirakpa equipment singdi 1.5 Tesla MRI, 128 slice CT scanner, mammography, DEXA scanner, digital X-ray, loinana hematology,
clinical chemistry amadi clinical pathology, immunology, microbiology, molecular biology amasung immunohistochemistry studies ki masing yamlaba automated analyzers. Welcome you all to UNACO School Channel Imphal East, an exclusive co-educational residential school located on a sprawling 50 acres campus just 24 kilometers away from Imphal city. The school will be affiliated to CBSE New Delhi. Academic session will begin on 1st April 2023 for classes 4 to 8. Registration commence and open for 2023 and 24 session. Break matungda taram nokchari. Hojik kanglub ani gi marakta thokliba tangdu leitadaba thodok asina micham praja khakta natana government employees sing da su sokhale haina Manipur Government Service Federation gi General Secretary Purujit Larik yambam na phongdokre. Mifam pangthok chungai mangoi na laikhidraba lengak asigi employees sing gi mafam da ikai khomnaba amadi awaba phongdok pagaloina na minute ani tumina laiki. BSNL gi office da pangthokpa pawgi mifam amada Purujit na makata na phongdokhibada ngasigi mifam asi ing tappa lamdam ama puraknaba pangthokpani. Tholiba thodok asi yamna laibak thiba Manipur gi itihas ta kaungam dana lehoraga da numit ama ohoragani. Thodok asi na maram oiraga secretariat ki administration yamna chauna akiba akaiba pire. Thodok asi da maitai kuki naga pangal haiba leite. Hana dagi nungsi chanana laminasi matam punna matam yamna thintha jingaida political leaders singna hotnaduna santi purakani haibagi thajabale. Hana dagi laminaраklaba kanglub masen nungsi chanana amuk hanna laminasi Pallaga lariba staff singsu aso engam yaudana masagi mafamda changhan bayabiu haiki. The whole society of Manipur, Manipur gi samaj gi lariba sagum gi yumjida yamna ing tappa adu moi wakhalda kanana kukino kanana maitei no haibagi potu loina thamdu thamiraga nuksin chanana imminabagi leminabagi chakot minabagi mateng pangnabagi potu da Labminasi Habalugi message in that at this very point of time at the machine at the Kishu to the Hana Maru was peaceful Oina, Sanji Oina, Sazok Pinana, Minaba, Leminaba, do Wakaloji, every state from entire India, Pumadaki Madugi, of Nila Embassy. Government and local what the security personnel are doing, what the civilian official and what other workers rather than employees rather than villagers in a very rightful manner in a godliness is for yauna Miam Shibato, Miam Shibu Miam Janjiminaraga. Yamna peaceful atmosphere ma create the view haibasigi message punamakta Hojik lamdamasida tangdu leitadaba kanglub masin nungsinaraktaba hatna sunaba yum kaya thugaikibana lanthum kaya mang takiba asibo iramdam ipau Facebook page na awaba tarbasingda nungaitaba phongdorkle amaromda iramdam ipau na makhat chatharakpa oina hojik internet service pumba thingjankibana maram oiraga mobile recharge kafam leitabana maram oiraga awaba thengnariba kaya asi yenglaga yamba yamdaba thidana iramdam ipau na miyamgi kanglub furup khaidana thagi oina mobile recharge free da ka paleptana chathari Hojik Pawada mobile recharge lupa lakh ani hena kapkray. Makatana awat pa leragasu kapkigani. Makatana internet service yaraba matamda awabatarba singbo iramdam ipawga chaminaba wakalon manaba kayagi punsida mateng kaya pangkigani hari. Mobile recharge tawbay kudong chadaba leriba singna mobile number 8794-513955 natraga. Iramdam ipawgi Facebook page ta mobile number thabirapa yagani hari. Amaromda iramdam ipawgi admin na phongdorapada furuki irang. Thokliba asibo Manipur lengang na tumina lesanba chumloi kanglub anigi marakta yasinba purak naba Manipur lengang na hona biu amadi hanagi punsida amu hanjalaktuna amaga nungsi sanana leminanaba oirasanu hairi lamdamasida thokliba thoningdaba thaudok sida manung hanjanba mafamda lanjena duna leriba awa ana tarba singbo paliba lenga asina atubo matamda mityeng sangbiu haina uribo yambem lekai da leiba maira paibi apunba Nupi Luki President Yambem Manolay Mana Fongdokre. Wafam asi ngasi uripo Yambem Lekai da uripo Yambem Lekai Maira Paibi apun baluk na sinduna. Kokomi gi midyang makada fangki wawakat mi famda Fongdokibani.
mahakna makha tana haikibada irang leitaba mafamda security ngakpagi mahuta manung hanjanba mafamda chatuna awaba tarba miyambu ngakpiu loinana national highway kangpokpi lambida nomagi changdraba yadraba chana thaknaba potlam sing puba gari sing fajinduna thamba amadi ayet papiba singsu lengakna cheksin thorang loduna puthokpirak u haiki wakat mifam aduda su dalaiba cookie militant sing designated kim dal hello ground rule thugaiba cookie lalhoba sing serak piu thaba plate card sing paiduna kolau kya sulauki Zasila cookie lalaw sila manalaga matan kaya agi mamang dagi dali ko poto tango kung sida pungdolok kaneba kudora iba pota se matang pina tasala bani emele matri loy na bagyawri bani aduna ay ko na sino po se ko yabang moy na to khaiba pamang ka sumoy gi maram da tanjaru so moy bramar gi lakwa taray digi lakwa may kay mo na lakwa may kay da hanjaro ay ko gi ILT na piba kano se ko 1991 thabo deba 51 thabo pibaneba 1951 thabo pibani ado ngasi paliba BJP government sina 1961 thabo pibaneba 61 ni makha taba hedi ana wala ko ne habisi adum khangna la wafamni asigumba mayam se laina ai khoi mi mai tai sin otpi re ai khoi laifang laite ai khoi gi tongan ba langkhai ama pibi ro haidana moina taliba pose ai khoi na pibi sunga moy ya ba sunga moy Manipur government na pibi su yaroeba ai sibawda ai praja mayam se wareba moina khulai pai ni government na piri bra army na piri bra samlai phal piri bra moina pai ba no mai mayam se karai degi no ba moina nga halai tana ka pa holai ba duga hatpa su moina halai ba mayam se ngasi siriba sing sing manunda khoi kaya no khoi masak khangdri man sap saba masing khangdri ba asigum laba asuk yam na war ba sing khong sing ada tari ba khoi gi isa sing apik ba issue sing mayam ma lai sa bo sa ta bo Mirun town sudana lady ba sigum laba mayam se asibu ngasi Manipur government state government sina ning sangbi dana mo mayam sibu kanina na bo hona biu Hojik Manipur asida oirakliba tangdu leitadaba kanglup anigi irang asida yaningdaba fongdokladuna part 2 mayalekai community hall da wakat mifam ama phamkhre hariba wakat mifam asida yaningdaba fongdokpagi kolau kaya laukhibaga loinana youth development organization amadi women's welfare association anina khosamna duna hojik Manipur asida cookie singna sangsilakliba amadi thangjilakliba khongthang asibu yaningdaba fongdokpa oina wakat mifam asi phamkhibani wakat mifam asida saruk yakhibi part 2 mayalekai women's welfare association gi secretary wahingba Sana Fongdorokibada, Manipur se Kanglup Kuntra Henbana, Leminar Liba, Homin Kaminar Liba Ngakani. Mafam Kayada, Mainatumna Tadok Pikraba, relief game Singda, Changza from Loduna, Ladiba Asigi, Horror from the Manipurgi Wangmada, Changshilakuna, Ladiba, Mitop Singna, Lamdam Asibo, Mapu, Wagi Harakpa Asidani, Asidagi Horok Kibani. Lamdam Asida, Ladiba, Kuki, Emile, Tarana, Center, Damakoi, Tokai, Tazaragi Haina, Harak Liba Asi, Yaning Day. Ngamloi amadi hojik Manipur asida lemhoriba MLA yankai asigi thongna lingjel kadai da chakhrei amadi lamdam asida lariba mapandagi changshilakliba mitop sing asi atuba matamda mapi mapa oiriba Manipur lenga amadi center gi makok thongba singna atuba matamda makoi gi maramda halan khigadabani maduda Manipur asi santi porpa ngamgani haiki Tarana makoi tungan sarani haiduna makoina adab Delhi da se thajangkhare Lehoriba email yang kaya sina akoi kari gi no maro mari amta thokre kari moi gi mapanggan kada da sakre matong na kada sakre masagi magi kan kendra gi kaino praja singna awaba akapa ma kapga leliba awaba mayong nariba asi moi kari dokdana leiraba mahariba Manipur se kanglu kuntra hemanu khundari adai jingda leiba tamda leiba punamak se Manipur gi macha ngaktani Manipur da pokpani Manipur da saupani aduga mituna Manipur gi mapu ye hairpa se masi yabiganu Bharat Sarkar Manipur Sarkar ne yabiranu mitu se akoi magi mayum da halan garase aduga da Manipur na panba Manipur do angtang goibinasi Bharat Sarkar Manipur Sarkar na haji ki miyang jongbiyo amadi ising ni phogi awa phamdo kanbiyu awa matar be kanbiyu magi mayum da karam matam da sanga ga karam phamda halaga tangdu leita na pan ga de habado akoi puna magna anami da makta
ꯑꯝꯇ ꯁꯤꯟꯕꯤꯌꯨ Arjun Ram Meghwalbu Law Minister oina Kiren Rijiju gi mahutta punaba khangkhrai adumoinama Kiren Rijiju Minister na Art Science ke Minister oina adumok leiragani Meghwal gi oina mahak ke hana puriba portfolio sing mathakta Law Minister ge thausu pohanbani mathak ki piriba warol sing ase Rashtrapati Bhavan na thadorpa cherol amana khangalakibani panba yabadi Kiren Rijiju na Law Minister ge pharmacy haukiba chahi ingkumja lisingni kunmathoi gi July 9 dagi puduna lakibani Karnataka के चीफ मिनिस्टर ओइनबा सिद्धरामैया की मिंग पिखलकपदा कर्नाटका कांग्रेस के चीफ DK शिवकुमार के मनाउनुपा DK सुरेश ना नुंगाइतब फोंदोक्रै अदुमोइनमक शिवकुमार कर्नाटका मियाम की येंगलगा थोइना नुंगाइतब लेते अदुमपु शिवकुमार बु अमुक कंसिडर तौगद्रा तौरोइद्रा हाइबदु येंखिगनि हाइखि Accident के थौदोक्ता यामद्रबद मियोय मरी सिरे तरा मरी अमना असोपन नंखरै थौदोक असि ngasi मध्य प्रदेश के सिजापुर डिस्ट्रिक्ट तक थोखिबनि डिस्ट्रिक्ट असिगे मक्सी टाउन दा यामना कन्ना थौरकपा प्राइवेट बस अमगा ट्रक अमगा थेंजनबदा मियोय सिंग असि लेखिदबनि अमदि सोखिबनि सोखलबा अमदि लेखिद्रब सिंग अदु लुहोंगबगी थौरम यावबा लाखिब सिंगनि लेखिद्रब सिंग अदुगी मनुंगदा नुपी अनि पिकलिबा अंगांग अमसु यावरि हाइरि ELITETV News Channel सिगो इना मियामना email की खुथांग दा e-पाउ थाबिरपा मतमदा email address info@elitetv.in दा थाबिरकनबा खंगनजरे मसिदा सुनतना ELITETV दा e-पाउ फाउनबगी ओइना phone number 9402890982 दा e-पाउ फाउबिरकनबा खंगनजरे मियामना सु ELITETV की YouTube channel Facebook page Instagram अमदि Twitter दसु follow तौबिनबा खंगनजरे लोइसलपदा मरुइबा पाउ अमुका नपिजरे Imphal Valley da amuk hana lakning dre tongan ba administration amagi makada leiragani haina horticulture minister let pau hakibna phongdokre Masagi lam leitaba kangbuna tongan ba state natraga autonomy tanba yaro haina all Jalarong association ge president Maibon Faumai na phongdokre Internet की अथिंगबा लौथोक्ट्रबदि ngasi थबक लेपगी खोंजंग संगसलगनी हाइना आमजु अमदि एडिटर्स गिल्ड्स मणिपुर ना अकन मोवाफम थमख्रै अमदि चुराचामपुर के मालको विलेज दा PMGSY के थबक सुबा JCB अमदि प्रोक्लेन थौबा ड्राइवर अहुम लेखिद्र हाइबा खंगब ngomkhrai Matang asida ELITETV ni sandok saba nungchil pung mga ge Manipuri paw loisan jare mijeng tabiru punompu amukka hanna khorum jare